Fighting ke friendsong sengtini nailai friendsong sini jara college admission nairong ni bagai sini tini fees payment khanya ni din jara merit list nongkhojak rok engkai fees busung nangnai teki sekok friendsong jara list nongkhaya ko phaso borok second time ni bagai apply ma khainai teki sekok jara puilao apply khaima raglia second time ni list nongkho puro second time ni puro apply ma khaifinai jara of has ni admission paimani date ni pore ba teki sekok tongo jani ja choice ni mote college bumung khailia ge ama hai jodino tong ha ke norok o tabuk payment ta khaidi payment khaya ke nong ni abu cancel ng thanai second time ni bagai norok taisa apply ma khaifinai apuro jodi nong honors khaimani apply khaimani bagai ni on college phagya ke nong apuro honors no roinai je nong admission na mane ajago first choice first preference apply khaifidi ngai phadi sung baike tauksini payment khainai abudon sungai lainai sung higher education ni website thangi to khangke no khainai omdike phaya ke sini director of higher education government of Tripura ni khainai ojagan ro kili khaya ke no khainai omdike phainai no nadi omdike usul khainai online admission in general degree college ojaga kili khadi ojaga kili khaya ke khainai omdike notice ko ngan khainai ojago nge om hake notice ko phaya ke norok ojaga document type bo je borok baiki payment fee khainai romani tongo official type video roman tongo oro thangnai mono ikoro je 2 number jak click here to pay your admission fee simi rkhanggerongo taki se kok friends on kono document submit khaina nangya suru nong ni registration je number abo simi kangke nongo oro click khair kangke no phainai omdiki phainai application id ningne oro enter registration nong ni registration number simi o jaga click khaide abo click khaiga kangke no o jaga je show honi chhijago click khaiga kangke no phainai payment khaijangnai omdiki phainai nong ni form number ba nong ni registration number o jaga phainai ar for application name ba applicant name nin bung khainai o jaga nin mobile number jak phainai ar for gender male da female phainai ar for nang bo program select khaijak ba nin bachelor of arts ke arts BSc ni je kuno phainai o jaga commerce ni science phainai honors phainai ingai je nini fees amount busugnai o jaga sija phainai o jaga 322 taka rojak omon payment ma khainai ar for yang phainai ni email id ar for nin father name nin date of birth ar for nin college name bo college nang select khaikya o jaga Rabindranath Thakur Mahavidyalay Bishalgora obo ar for nang bo subject select khaijak o jaga phainai ar for nini admission je tini date phainai ar for yang thanginai pay now click khair ka keno phainai obdike nini pay khaijangnai o jaga omke phage pop up phage ke nor okay already okay or khangke phainai inom tike omtike ke yang total busuk pay amount ma khainai nang tambai eko payment khainai credit hai ke debit card credit card net banking wallet UPI bombe khainai or credit ba debit ni ATM tong ha ke nor debit ba credit sini rede or click khai kan no phainai ni ATM bai o jago omtike phainai amount yango ni card number ATM ni apro zero or expiry date phainai or jaga CVV number mane ATM ni je okoloko tongmani 3 ta number au phainai apro ni bumung roi o jaga right tar di right khangke ni ATM o jaga save ngi thane already save ta khaide risk paper proceed click khair ga type khaibuni por proceed click khair ga ke no phainai amtike ni OTP number sinjane phainai OTP number sinjane phainai jehetu yango 322 taka tomo 328 taka thanga o jaga ni convenience fees 60 taka 24 paisa ar for GST 76 paisa tanjago abon bagai 327 taka ngi thanga inong OTP jeni ni mobile OTP phaimano 6 number abne click khai
और टाइप खाई और कंप्लीट पेमेंट खाई का के न निने पेमेंट कंप्लीट नि थानाय और परे निने पेमेंट जे रिसीव अब मुजा खाइनाय आबनो नों प्रिंट खाई उलो कलेज थांपुरो जमा मारनाय के नों कोनो डकुमेंट सबमिट खाइ नांगिया ताई कोनो खाइ नांगिया असो के निने बुंनाय के जारा को निजिनि पसंद मतो कलेज जमानिया रक नरक पेमेंट खाइदे पेमेंट खाया के अलरेडी निने माने ऑटोमेटिक निने बाटे लंगि थानाय नों सेकंड टाइम नि बागै सेकंड मेरिट लिस्ट नि बागै नों एप्लाई मा खाइफिनाय अबर खाइकांके निने जे नों कलेज बर्तिं नै हेनो अ जागोन फार्स्ट चॉइस रदि गांकाय आसंग ए साजतन हाय हाय हामबाय